ambacho unatakiwa uwe nacho ni cheti chako cha kuzaliwa, kwa sababu unajua cheti cha kuzaliwa katika nyaraka zote unazozihitaji ndio nyaraka pekee ambayo itahitajika ili uweze kupata vitambulisho vingine. Kwa hiyo cha kwanza ni cheti chako cha kuzaliwa. Cheti chako cha kuzaliwa unaenda unakipata kutoka sijajua sasa hivi ni RITA au ni nani ambao wanashughulikia. Unatafuta cheti chako cha kuzaliwa, cheti chako halisi cha kuzaliwa chenye majina ambayo wewe unatumia katika vyeti vyako vingine. Hakikisha majina yanafanana kutoka kwenye cheti chako cha kuzaliwa mpaka vyeti vingine, otherwise baadaye unaweza kuja kupata usumbufu ambao kutegemea. Kwa hakikisha cheti chako cha kuzaliwa kina majina halisi ambayo wewe unatumia mpaka kwenye vyeti vyako vingine. Ukishapata cheti chako cha kuzaliwa, omba sasa vyeti vingine au vitambulisho vingine. Kwa mfano, unahitaji kitambulisho cha NIDA. Kitambulisho cha NIDA ukishakipata unahitaji kuomba passport. Kwa hivi vitu vitatu